kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apa di tanga kapela nga nagluto ba kahit? At damo ti rice cooker ta. Adda ang dimot agkurre. Kasano asaan nga agkuri? Kat iso mo tinaglutom iderabi eh. Jak amo. Kita amang kide. Ang mga numabalin pa yung matarimaan day jay. Diyak mo't kabisado. Ipadas mo lang ang mata ah. Ibulang mula nga, tagumatang iti baro. Ay kat gumatang ka pa nga umuna ah. Wain, agpaw itak to kini Manang Cecil, no agpasentro manay. Siguraduam lang nga adda ti magatang mo. Ay nawaw. Anya ti palagkita mo kanya kaya, ulbaw, ay nawaw ka. Eh di pala ang ti paglutuan bakit? Ay nawaw! Rice cooker sa amot daman ng sisil dayta. Isungag pa iso. Nana, abay nga nyawid mo. Gimatang da iti baro, iso ay nalak to'y daan. Saan na masapula gumatang tabakit? Sapay dakkel, kan madlaw nga imported. Siyempre ah. Ay, amang ano di mo mo't impakada nga alaan dayta. Ha? Mas daw tumanon ni Manang. Dahanag mo na bakit? Ni Manang amis mo tinang ipaga. Nuwapay nga minadi mo kayat aripiran ti rice cooker ta. Nyak nga rod kabisado. Narigat ti maaksidentian niya. Gumatang ka pa'y man iti asin kun sibuyas, sanay. Ay nawa, kita amadama ti panagkapik. Sibilaan mo ti tirsena ni Mari LV. Dayta nga rod. Asideg ngam ibaon nakpay lang man. Naa. Kayat mo ti agsida iti naimas. Wano? Ibagam lang ah. Mutuin, damay gatang tamapan ako. Ha? Kasta ah. Di ka agsadot-sadot dita. Wanan! Awanin talo sa Itad mo kay diti ikatang ko, tagrubata ko. Gumatang man, LV ading ko. Anya tigatang ang manong sani. Asin gan sibuyas man. Mabitla ang tamang isupot ak manong. Awan mo ti mga music mo. Napirdi nga ron ti speaker ko adakkel manong. Aya? Wen, idi pa'y na minsan ngal daw. Amangan ko nakno adam ammom apagparipiran. Irwar mo man ti speaker mo, takita. Ammom ka di ti mang tarimaan manong? Ay nawaw, nalakalaang dayta. Sigurado ka manong? Irwar mo takita no niya ti dadahil na. Itulod ko to dito mo, no matarimaan ko. Alaman nga rod manong. Tarimaanam, tamang tedak to iti gunggunam. Tuyen ti asinkin sibuyas, bakit? Ay nawaw. An-anong ti speaker lakay? Tarimaan Na, aguray ka man. Ti speaker ni Mari LV dayta ah. Wayne, repirek ka no. Amo mayamot ti mang tarimaan iti dayta. Siyak pa iti ko nang bakit. Nalakalaang dayta. Apay nga rod, adi mo kayat atarimaanan ti rice cooker ta ide, no nalakalaang gayam ken ka. Idi lang dayjay bakit. Sa balitan. Kita amang nukar karo maperdi dayta. Sigagid di mo't bakit. Awan ka titi panagtalit mo kanya. Ay, di ka agpakalaeng, no di mo amaw kunakmanan, sanay. Amok nga rod. Awatam kid din ti asingin sibuyas tagluto kan. Siya akong ti makamu iti speaker ngayon nyawid ko. Na, mano nga aldawa na day talay speaker ti sinangsangum lakay. Awanon ti planom, amakipurdiya. Awan mo ti bakipurdiyan. Sa maysa. At dati itid ni LV agunggunak no ma-repair ti speaker na.
Saan man na dito gunggunan ti pampanunutam? No di mo kabailan at tarimaanen, isublim laengen. Sayang matitid na agunggunak. Dandan ni malpas da ito eh. Mapit lang, tayon ko. Alaman nga Rod, i-on mo, tadinggak man. May isa, dua, talo. Oh, nangig mo tayo. Kung nagtumang aming king ka bakit? Naimbag atan tsamba am lakay. Awanin na. Bumilib ka man rin kanya. Nalakalaeng nga maadal na kita bakit? Anya nga tanong agpatakdirak mo't iti repair shop ko, bakit? Ay ka, panunutom pa'y naimbag, tapno saan asayang ti kwarta. Agyaman naklaunay manong sani. Agkurimot lang ang tinakkel nga speaker ko. Nalaing kamot gayam amang tarimaan. Ayun mo ta. Nalakalang day ta, ha? At to'y tigunggo ng manong. Ay nana, agyapan na ka. Inton maminsan tumanay. Un manong, no adda ipatarimaan ko, sikat ti awagak. Agyapan na klaunay. Ipagamtong mo lang ka na kita maamom, ha? No at dati iparipirda. Awagan na klang iti number ko. Un manong, di kay madanagan. Irekomenda kayo kadagiti gagayim ko. Kabaulan mat gayam ni manong sani ti mang tarimaan iti speaker maritina. Ah? Wen, mayatan ti speaker kumare. Mabalin man na mausar. Ay, di mayat no kasta mare. No amok lang akabaulan na. Isulat ta ko man ti kinasaritak iti damo. No amom laang. Ne, napauli magkamat mare. Ay, kwa mare. Awa mo kiide. Dalaang tinalagip ko. Anya kami ng timasapol mo, mare? Ako mare. Imayak man ta bayadak ti utang ni nanang. Ay, 350 laang ti balance ni Nana suling kanyak, mare. Ay, bayada kon mare. Ay, nawaw. Nagadung appliances mo tunday tanga da dito'y balay, lakay. Di mo pakibibiyangan na kita bakit? Di mo ibaga at tarimaanam amin dagita, lakay. Iso tinegosyo kita bakit? Anya? Imbes asuportaran na, kastapay lang matiba ka. Ay, sursurwan pa'y mo't ano kasano? Rice cooker tayon to pa'y ide. Di mo kabailan at tarimaanan. Dagitan tuki din electric fan kada washing machine pa'y kidin kabailam? Awan la, ibagam no di kasta, makauma ka na. Ay, amangan kunak no madadaal. Kasano lang no makarkaro ang maperde ka ipabayad dakin ka. Nalipatam ka diti speaker ti kumarim at tinarimaan ko. Kasano nga no natsambaam lang gaya man natarimaan ti speaker ni Mari LV. Kasano nga rod, no matsamba akit matarimaan ko madagiti appliances nganyag dagiti customer. Oh, Kasano? No saan? Di mo mabalin, pagpraktisam dagitang appliances. Napirdi sa matuntoy washing machine ta dunar lakay. Ay, dawaw. Mayat may idi naudi ang naglaba ang bakit. Di mo agtayo kan lakay. Kita ma. Naglisi ka man kita. Kita manula ang abado tinay kargang makasta mo tan. Anumit nga taday tawasing masin. Sapay adayo e jesin raw apagiparipiram. Nakunampay bakit. Narigat tagbagpagkat. Kaano tupay ngay amalpasak nga aglaba. No awam mo washing machine. Tuluan ka lagin bakit. Igil-gil talatan niya. Mapanak pa'y mga raw di tatirsina ni Ilbay. Gumatang aklabet iti pabrik conditioner lakay. O sige. Rugyak miteng. Di mangigil-gil. Tapno adda ti malpas. At datila ko pabrik conditioner Ilbay. Anya kulay ti kayat yun na. Mura yan niya ditan. Sikan ti baka mo. To'y nangisit langan nana. Nabangbanglo da ito'y. Ikanak nga raw diti dua sa siyay. Ni tata donar samot jad day di paraangan yun nana.
Isaw nga agpaisaw. Anya tiyar aramidin na nana. Tulungan na ka nung aglaba. Nadadaal to mga minti washing machine, bay. Ay, ni manong sani. Amangan no kabalan na atarimaanan. Muna ay ati agrepair. Iso tinang tarimaan iti speaker ko ana perdi nana. Diyak lang sigurado no kabailan na atarimaanan ti washing machine. Ipadas yulatan ti mapan iti ayanda nana. Tadi na kayat ti ag house to house. Masapul amay tulod iti balayda. At yung aminang ibagbagam ito ay sitang. Di sani ka no lakay. Agre-prepare ka no iti appliances. Tinarimaan na ka no mati speaker ni Ilbay. Ang mga kunak no kabailan na ba't atarimaan ng tiwasing masin tabakay. Data ti jak am mo lakay. Masapula masaludsod pa'y kinkwana. Yung magasaktuman, iti ayanda yung tunbalay. Ay, man. Ipatarimaan mo ti washing machine. Tapno sa anak amarigatan amang igalgal kadagiti murang ta. Uwing bagay, di ka madalagan. Sapay lako ma. Tasan adakkel unay ti singir na. Saan siguro bakay? Anya ti masapul nyo, Tata Donar. Agri-prepare kami gayam sanay. Wan Tata, adakal ti paripir nyo. Tay washing machine mi kuma. Di mo ngaminin agtayek. Iyang yulangan dito'y balay, Tata. Nalakalang data. Saan ang mabalay na si kalangin ti mapanidya balay be? Awan ti oras ko ngag house to house, Tata. Kasta kayam. No interesado kayo, iyang yulangan dito'y balay, Tata. O sige, ipa-deliver ko to iti abaw. Pero nga aldawan ti washing machine ta iti ayan dasan eh. Saan ka di pa yan natarimaan lakay? Di ko na Ag text no mabalinin na maala. Ay nawaw, kaano nga raw? Ano saan tataguray abakay? Noan pa'y titix na yung tunmalim. Paano kita handa? Winman, amang anupod no matinadamag ko lakay. Ay nawaw. Anya titagamag mo bakay? Ngagpakalaing ka no day asan eh. Anya? Isumatinangag ko pagsasaritaan da di tawiting shade. Bulok ka no mati serbisyo na. Anya? Apan mundo mang kidikitaan ti washing machine intun madamdama lakay. Amangan kidi no nakarkaro mati na napirday. No kasta, washing machine yu data, Tata Donar? Weng, di na nakaw. Ay nawaw. Impatarimaan yu lako man iti sabali, Tata. Kung naklaki, din no natarimaan ay. Saan siguro akabailan nila kay ko timang tarimaan iti kakasta, Tata? Anya? Kung nakasursurwan na pa'y, ngam agpakalaing mo't ngamin. No kasta. Oh, kata kayo man gayam, Tata Donar. Kung may kukumaalain ti washing machine may, no natarimaan ay. Ay, wan, nalpasan, Tata. Natarimahanan. Sigurado ka kaday. Wan, Tata. Nonya man timbagbagan ni bakit ko kada kayo, kabayatan di kawan ko. Di yung kaskasaw. Awan ti amuna no may papaniti negosyo. Ay nawaw! Naimbaglaan kang tanayawid mo ti washing machine talakay. Ipadas mo man no natarimaan mo't lang bakay. Kanya ti imbaga ni Sani kang kaya. Natarimaan ay ko na naman. Ipadas ko nga usaran inton madamdama. Huwag bagay. Tapno makita. No talaga natarimaan na mo't lang. Medyo agdwa-dwa akmay. Kapuiti imbaga ni bakit na itay. Isem ka mambiyag ko. Lawlawaga. Ay nawang. Ay day dyan ay. Pimtok mo tan. Bagay. Ano na yan? Ang daming tipimtaw. Ay uwang nga rod lakay. Ano tinarabit mo ya? Insaksak ko lang pati washing machine. Hindi ko pimtok mo tan. Iyo na yan. Kunak man no natarimaan ng datawasing masang. Tayo sumitimbagan ni Sanay. Lumayatan. Apay nga rod apimtok.
Ang mga lupod no tinaybagan ni Tina kanyak, kindag iti sayang gusing dito barangay tayo, ngagpakalain dito asanay bakit? Kasaritak tumad na dyan, saan nila kay? Sana mabalin, di kasta ngar-arabidan na. Di ko naman kundi tatamadunar ka natariman ti washing machine. Abay ngay apim taok. Ay, kuha na, Jenny. Isublain timbayab bigang ka. Ay, sana mabalin na. Amangan mo't no, binigla yung inusanti washing machine. Iso ako na yung pimtok. Kay sak-sak-sak ko lang na dyan. Amangan no talaga mo't adi mo ang mutibang tarimaan iti washing machine. Ay, saan nakasta na? Ay nasani, di kan agulbod. Isublim, ti kwarta danana. Sana mabalin. Awan ti kasukat ti panog ko anang tarimaan no isublek ki ideng. Apay, libre. Uwin ngambulok mo't nga rod ti serbisyong. Oho. Oh, no di na isubli ti kwarta yun nana, i-report yun laangan ije barangay hall. Marmarwam day tao. Wen, kasta ti aramidan. Ay, sana na. Pangasyo. Ngalalala. Isublik ti pangayan. Basta di idimanda. Nadamag ko tinapasamak na nasitang. Pasensya kayon Jakbat amo akas jay ti mapasamak. Ti amukot na laing ni Manong Sani. Hey na wow! Awan ti basol mo. Basol mo lang ni Sani Agpakalaing tumat. En refund na ka di ti kwartayo, nana? Wan, insubli na magkeday ka binotbot ang nibaka na. Tsala ang sigurado ang mga nukarkaro na perdi ti washing machine may nadama pimtok. Ipatariman niyo iti sabali, nana. Tay sigurado, tapno saan asayang ti kwarta. Rumwar ka, takasaritam dagiti customer mo, lakay. Mabalin ka di asikat ti sumango katakwada bakit? Ay nawaw, abaya siya ti sumango kat kanukwam mo't dayta. Alan bakit? Maasi ka kadikan niya. Rumwar ka dita kabinet, no di mo kayat asyak ti mangiguyod ken ka. Samwam dagi dyan. Bakit? Awan ti rupa kay sangok katakwada. Awan mo't lang ti kwartak no. Iparefund da ti imbayad da bakit? Ay, sana mabalin ti kasta. Agdulin ka kit din dita kabinet. Ala, rumwar ka dita, tasulbaram ti parikot ngay naramid mo. Agpakalaing kan tumot nga men. Anya nga ita? Sayang lang ti bandog mo. Inton sumaruno, dumngeg kamot nga men no adda ti maibagaken ka. Saan kat aday tala kwarta ti adda iti panunot mo? Ay, nawaw! No di mo kabaalan, di mo ipapilit. Di ka agpakalaing, taamang ano day tantupay, ti pakaisag makam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.